Nyuma y'urupfu rwa Lt Colonel Wiringoma imirwanire irakomeje aho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bose barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo abarundi ndetse n'ayatakataka yose harimo n'abacanshuro bakomeje kugaba ibitero bitandukanye ba mu kirere ndetse no ku butaka, aho bakomeje kwigarura ibice bitandukanye nk'uko tugiye kubigarukaho. By'umwihariko tugiye kwibanda ku mirwano ikomeye cyane iri kubera muri Masisi na Walikale, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za leta zakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ndetse bakaba bakomeje kubona ramforo, bakomeje kubona ubufasha butandukanye bw'amahanga. Tutavuze ku bacanshuro ubwo ba Blackwater bari muri Uvira, turajya noneho ku basirikare ba Angola nabo bagera kuri 500 bamaze kugera ku rugamba, ndetse n'indege zigera kuri 2 z'intambara nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. No kuvuga ngo imirwano yakomeye. Tugiye kujya ku murongo w'urugamba turebe uko ibintu byifashe, turebe amakuru agezweho kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe maginga ya nibyo AFC M23 ishobora gukora, cyane ko ibice byinshi bitangiye kujya mu maboko ya leta, ibice bitandukanye bikomeje kujya mu maboko ya leta, aho abarwanyi bakomeje gusubira inyuma mu bice bimwe na bimwe. Twese cyane rero muri inkuru yacu ko yakabaye amakuru mashya ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza ko imirwano ikomeje gukaza umurego, cyane cyane muri teritwari ya Masisi no muri Walikale, aho ingabo za leta zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo zagabye ibitero ku birindiro bya AFC M23 mu bice bitandukanye, bikavamo impinduka zikomeye ku murongo w'urugamba. Kwa gatatu tariki ya 25 Gashyantare, imirwano ikomeye yongeye kubura mu mudugudu wa Kibanda uri mu gace ka Nyamaboko ya mbere mu murenge wa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aka gace kari ku ntera ya kilometero hafi 2 uvuye Ikasopo, kamaze amezi kari mu maboko ya AFC M23. Amakuru atangwa n'abari ku rugamba agaragaza ko ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo zaturutse mu gace ka Buhimba muri Walikale zagabye igitero simusiga ku birindiro bya AFC M23 byari mu Kibanda. Iki gitero cyari kigamije gufata aka gace no gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC M23 bari bahamaze igihe kinini. Kuva mu gitondo amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yakomeje kumvikana mu Kibanda no mu bice bihakikije. Uko amasaha yagendaga ashira niko imirwano yakomezaga gukaza umurego, amasasu akumvikana no mu midugudu iri hafi cyane mu gace ka Kashebere muri Walikale. Abaturage bari hafi yaho imirwano yabereye batangaje ko ibintu byahindutse bibi cyane mu gitondo, aho amasasu yumvikanye mu buryo bukomeye bigatera benshi guhunga mu maguru mashya berekeza mu mashyamba no mu bice bibona ko bifite umutekano. Ibitero byagabwe kuri Kibanda bije bikurikira ibindi bitero byari byagabwe mbere mu bindi bice bya Nyamaboko ya mbere, aho ingabo za leta zashoboye kwigarurira imidugudu y'amahanga Kazinga na Ntete. Yari birindiro bikomeye bya AFC M23 muri aka gace ku wa kabiri tariki 24 Gashyantare. Imirwano ikomeye yabereye mu mudugudu w'amahanga, aho ingabo za leta zaturutse ibuhimba zagabye igitero ku birindiro bya AFC M23. Nyuma y'amasaha menshi imirwano, AFC M23 yaje gusubira inyuma iva mu mahanga ihungira mu mashyamba ari muri Oso Banyungu. Ubukeye bwaho ku wa gatatu ingabo za leta zakomeje igikorwa cyazo zigana mu midugudu ya Kazinga na Ntete. Aho naho habereye imirwano ikomeye mu ijoro rishyira ku wa gatatu. Nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi, izi ngabo zaje gufata Kazinga na Ntete. Izi nazo zari birindiro by'ingenzi bya AFC M23, kwa ngo aho ngaho hafashwe. Ibi byatumye AFC M23 itakaza ibice byinshi mu majyepfo ya Masisi, cyane cyane mu murenge wa Oso Banyungu, aho hari hafite akamaro kanini ku mpande zombi. Nubwo izi mpinduka zabaye, amakuru ava ku rugamba aravuga ko hari ibice bya hafi cyane cyane mu misozi ikikije Kazinga na Ntete bikigaragaramo abarwanyi ba AFC M23 bishobora gutuma imirwano yongera kubura mu gihe cyari cyo cyose. Mu bindi bice bya Masisi cyane cyane mu murenge wa Katoyi, aho naho habereye imirwano ikomeye cyane ku
kuwa gatatu mu midugudu ya Rumbishi na Kashovu abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro bya AFC M23 bagamije kongera gufata ibyo bice. Iyo mirwano yatangiye kare mu gitondo aho amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye mu buryo bukomeye. Abaturage batuye muri utu duce batangaje ko imirwano yabaye mu buryo bukomeye bigatuma benshi bahunga berekeza mu gace ka Ngungu no mu mashyamba ari hafi aho. Mu gihe byose byabaga umujyi wa Rubaya uzwiho kuba ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, aho wahuye n'ikibazo gikomeye cyo kubura imiyoboro yitumanaho kuva tariki ya 24 Gashyantare. Abaturage ba Rubaya ntibashobora guhamagara, kohereza ubutumwa cyangwa gukoresha internet, ndetse na serivisi zo kohereza amafaranga zikoresha telefone zarahagaze burundu. Bamwe mu baturage bagiye bajya mu gace ka Bihambwe kari ku ntera ya kilometero hafi 10 bashaka aho babona sinyale cyangwa rezo ku buryo babasha kuba bahamagara, mu gihe abandi bazamukaga imisozi bagerageza gufata umurongo wa telefone yango n'uburyo babona network. Uku kuhagarara kwitumanaho kwabaye nyuma y'ibitero bya drone byagabwe n'ingabo za leta muri Rubaya. Ibitero byahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa AFC M23 muri ako gace. Mu gihe byose byaberaga muri Masisi no muri Warikare habera imirwano ikomeye mu gace ka Camungu hafi ya Miti. Kuwa kabiri abarwanyi ba AFC M23 bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za leta byari mu misozi ya Camungu. Imirwano yamaze umunsi wose aho intwaro ziremereye n'izoroheje zakoreshejwe ku mpande zombi. Nyuma y'amasaha menshi imirwano, ingabo za leta zashoboye gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC M23 basubira mu gace ka Mpeti aho bari baturutse. Kuwa gatatu hari agahenge gato kagaragaye muri aka gace, nubwo amakuru avuga ko AFC M23 yakomeje kongera abasirikare bayo muri Mpeti, bigaragaza ko imirwano ishobora kongera kubura. Muri rusange imirwano iri kuba mu bice byinshi bya Masisi na Warikare, aho ingabo za leta zigaragaza ko ziri kugerageza kwisubiza ibice zambuwe na AFC M23 zigasubiza inyuma abo barwanyi mu bice by'ingenzi. Ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa ku mpande nyinshi, cyane cyane mu bice bya Nyamaboko, Oso, Banyungu, Katoyi na Bahunde, aho impande zombi zigerageza gufata ibice bifite akamaro kanini ku rugamba. Abaturage bo muri utu duce bakomeje guhunga ari benshi berekeza mu mashyamba no mu bice babona ko bifite umutekano. Imirongo y'urugamba ikomeje guhinduka umunsi ku wundi, aho hari ibice byafashwe n'ingabo za leta mu gihe ahandi hakomeje kuberamo imirwano ikomeye. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje mu bice byinshi, kandi amakuru ava ku rugamba agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje ku mpande zombi. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye ndakomeza kubagezaho updates zose ku rugamba. Amakuru yose agenda agerwaho ni hano uri buze kuyasanga kugira ngo utaza gucikanwa, kandi subscribe, ndabakunda cyane.